Klaim Cristiano Ronaldo kurjing job ke Al Nassr haka Saudi Pro League ai jing Christian Kifan ke Al Nassr ya Cristiano Ronaldo baun wan pai biang saka klub ngai ko play pipa ragi bersutan pan page ngene ke channel sababan share like subscribe bansa hadir umjo haka jing lekai jong ke Saudi Pro League menit ha pedeng ke Al Nassr percaya ke Al Ittihad ke Al Nassr klub penlimno da argol lanot ya ke Al Ittihad hakane kencing lekai kalong ke itenat namar ha kelas tep umdon meno betep gol dre haba wan ban betenge kencing lekai o stadion mane oleh yo pan tep de ke penalti haka minit ke ba proposal bat but sau Angelo ban kut kencing lekai kata haka minit ke ba kandai peu plus nriu bat u Angelo marsnyo tep bikene ke sigol ula lek kemen de ke stai jong Cristiano Ronaldo kenang ban Ayman Simi kumjuru Kifan jeng ke Al Nassr ke Cristiano Ronaldo namar haka por berang ya kicing lekai marsen poy haga minit ke banyo klara ki plankat banyo ban Ayman Simi Cristiano Ronaldo ba unwan pai piang seka klub Al Nassr kumta ke Al Nassr menta Arsenal lekai klaim Cristiano Ronaldo kalau kurjing job bat kedon jingkermen banyo ra ke Saudi Pro League watla ke Al Hilal ke don hakerdan ke Banikong namar ke Al Nassr kalau kemai sau kandai poin naki arpiu sinni madan bat ke Al Hilal san peu poin naki arpiu sinni madan bat ke Al Hilal ke tamtang si poin ya ke Al Nassr kunta kicing lekai ke bansawan kan long ke basok sibha hakane ke Saudi Pro League hakine ke artli ki tim parlok sa komen lada piso tenat pat pimso tenat rukum ju ngin sekendo away pat ke video kumlay sibun